Bakunzi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Ndakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Yesu Kristo abaheze umugisha. Nukuri. Abadusengera, agitu bakora kugira ngo bibashikire, Yesu abaha umugisha mwinshi. Cyane rwose. Bene data. Imana ibaha umugisha mwinshi. Uyu munsi ndafite ijambo rigufi riri ku mutima wanje ririko ndavuga hejuru y'ubushobozi bw'izina rya Yesu. Haleluya. Handi indirimbo dukunda kuririmba 186 ivuga ngo izina ry'umwami Yesu. Haleluya. Hari igitero kivuga ngo niyo ryambaye ubasha bwo kunesha iby'isi byango botoye muja none ndidegembya pe n'izina rya Yesu. Amavi yose apfukame n'indimi zose zature ko Yesu ari umwami. Turasoma igice cya gatatu kizakozwe n'intumwa, ariko mureke mvuge ku gice cya mbere. Igice cya mbere Yesu yahaye ba Petero isezerano, arababwira ngo murindirire Yerusalemu. Haleluya. Icyakora muzahabwa ubushobozi mpemu yera niyabamanukira, muzabe byabona byo koshinga indayi, mugende murindirire Yerusalemu. Igice cya kabiri, haleluya, Pentekoste yamanuka, buzuye umwuka wera w'Imana. Haleluya. Batangira kuvuga mu zindi ndimi kuko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Haleluya. Batangira kubaza ngo se gute byagenze gute mwaborewe. Ni gute byagenze niki cyababaye ko mwaborewe. Petero arababwira ngo yayo twaborewe, iri ni isezerano twarasezeraniwe. Igice cya kabiri umurongo wa 14, Petero hagarara hamwe na 11 abaranijwe rirenga ati yemwe abayuda n'abayerusalemu mwese ibi mubimenye kandi muzumva amajambo yanje. Aba ntibaborewe nkuko mubyiyumvira. Haleluya. Kuko ari saha 3 z'umunsi, ariko ibyo byari byaravuzwe n'umuvugishwa n'Imana Yoweri ati mu misi iherezo niko Imana igize nzosuka mpemu wanje ku bari mu mubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisoro yanyu izobona izo yeretswe, n'abatama banyu bazobona inzozi, mbere n'abahungu banyu n'abagurano. Haleluya. Muri iyo minsi bazosuka ko mpemu wanje bavugishwe nanje. Petero arababwira ngo ibi mwabona kuno kuvugishwa byazarahanuwe n'umuhanuzi Yoweri. Bene data, nshaka kuvuga rero igice cya gatatu. Igice cya gatatu haba igitangaza. Ba Petero barakoreshwa ibitangaza, bakoreshwa ibitangaza bagiye gusenga. Petero na Yohana bagiye gusenga mu rusengero. Igice cya 9 ngiye kubabwira ubushobozi bw'izina rya Yesu. Bene data, uzimenyereze kwatura izina rya Kristo Yesu mbere yo kuryama. Watura izina rya Yesu mbere yo kugenda. Ubuzima bwawe bwose uzawimenyereza kwatura, kuvuga ku mugaragaro izina rya Yesu, gusenga amasengesho ashinze imizi mu izina rya Yesu. Haleluya. Igice cya gatatu umurongo wa mbere, Petero na Yohana bariko baragenda baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Nicyo saa 9 hari umuntu yarema y'ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero gitwa Giza uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Akazi k'uyu muntu yavutse ari kimuka mu gitondo bakamuterura bakamushira ku rusengero. Ntabwo bamwinjiza mu rusengero, bamushira hanze y'urusengero kugira ngo bamuha amafaranga acataha. Hariho umunsi umwe yinjiye mu rusengero. Haleluya. Hariho umunsi umwe yinjiye mu rusengero. Mu myaka yose yaramaze hanze hari igitondo kimwe yinjiye. Muvandimwe, urashaka uburwayi, urashaka kubushe, urashaka kuba umva, ndakuzaniye inkuru nziza. Yesu arashoboye kukugirira neza. Yesu arashoboye kugukiza. Yesu arashoboye kukwambura uwo mubabaro. Yesu arashoboye gukiza, haleluya, ako gahinda kari mu mutima. Yesu arabishoboye. Urashobora kuba, haleluya, mu buzima ukabumenyera, ariko dufite Yesu ashobora guhindura amateka uyu munsi wa none. Imisi yose yama hanze, ntabwo yahora yinjira waze kumva amakuru. Haleluya. Waze base uyitege n'ibitanga yaguma hanze. Aratandukanye n'umugore watitse mu gitabo caruka. Iwe yarafite ikibazo cy'umugongo, yarahitanye umugongo, yaragondamye. Naragigishije iryo jambo ngaha. Iwe akaje ku isabato uko imisi yose agatonda mu isabato. Umunsi umwe Yesu ariko arigisha ngo aramubona inyuma aho yicaye. Bene abantu basana n'abasuzuguwe yicaye inyuma cyane. Yesu aramuhamagara ngo nyina wanje urabohowe wumva utwaro wawe. Ngo uwo mwanya arakororoka.
uwo mwanya haleluya aragororoka, yari mu materaniro. Uyu we yaguma hanze asega abinjira mu materaniro, ariko hari umunsi umwe yinjiye nawe mu materaniro. Uyu yabonye Petero na Yohana bagira binjira mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha, agira ngo aba bantu ko ariko barandaba. Petero barampa ibintu byinshi. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntavyo dufise, nivyo waje kurondera, nivyo waje gushaka. Waje gushaka ifeza n'izahabu, nivyo waje gushaka. Ariko ico mfise ndakiguha, kandi ico mfise nico ukeneye. Wowe ubona ukeneye ifeza, ariko jewe mfite ico ukeneye. Aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Haleluya. Ndatuye rino zina ku buzima bwawe. Urashaka kuba rumaze imyaka myinshi uraryamye, uramerewe nabi, urarwaye, uragwaje, ndavuze ngo izina rya Yesu rigukore igitangaza. Haleluya. Aravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi. Haleluya. Imana yacabwe icubahiro. Haleluya. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingoga zabyo bica birakomera. Haleluya. Izina rya Yesu. Haleluya. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka yitegereza, atambuka yitera hejuru, ahimbaza Imana. Haleluya. Abantu bose babona atambuka bahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, asegerereza. Barumigwa cyane, batangazwa n'imibaye ko. Amen. Mwami Yesu agukoreye igitangaza, gitangaze benshi bavuge ngo twari dusanzwe tumuzi, twari dusanzwe tuzi ko amerewe kuri, twari dusanzwe tubizi. Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Bene data, ndakwifuriza rino jambo, izina rya Yesu rigukize, izina rya Yesu rikubohore, izina rya Yesu. Imenyereza gukoresha izina rya Yesu masengesho yawe, mu buzima bwawe. Atura izina rya Yesu. Uyu mugabo yaramaze imyaka nyinshi hanze, baramuzana bakamutereka hanze, ariko igitondo kimwe n'ibirenge vyiwe yarinjiye. Haleluya. Barya abantu bamuhaye 100, bamuhaye 200, bamusigiye ngo bamubonye, barumigwa, baravuga ngo uriya ni wawe mundi twahaye amafaranga. Ariko hari haje abandi bagabo bafite izina imbaraga, bafite izina rya Yesu. Mukundwa uri kurankurikirana, reka nkwifurize rino jambo, izina rya Yesu rikubohore, rigukize. Semen, amen. Haleluya. Dawudi yabwiye Goliyati, yaramubwiye ngo Goliyati we waje kuntera ufite amacumu, ariko jewe ndari gutera mu izina ry'Uhoraho, Imana ya Isirayeli kuracokora. Izina ry'Uhoraho. Dawudi yagize gutyo umuhumeso gusa rimwe. Izina ryabuye rijana n'izina, yavuze ngo ndagutera mu izina. Haleluya. Gwanisha izina rya Kristo Yesu. Satani nagutera, vuga atura izina rya Yesu. Hari izina rya Yesu, hari izina rya Yesu, izina rya Yesu. Haleluya. Abayuda ngo bagira ishari ba Petero. Bamaze kugira ishari ba Petero, barabazanya ngo se naho dufite ishari, uriya muntu ko twari dusanzwe tumuzi atuye hariya, turavuga ngo ntagitangaza cyabaye, turavuga ngo bimeze gute? Umva, ndakuzana inkuru nziza. Haleluya. Hari igihe Yesu gukora igitangaza, abakugwanya bakabura icyo bavuga, ngo bitegereje Petero na Yohana, ngo bamenye ko batigishwa n'abanyabwenge, ariko ngo bamenye ko babana na Yesu. Baravuga ngo nta bandi babahaye izo mbaraga, n'umwami wabo Yesu Kristo. Haleluya. Niwe abashoboje gukora biriya. Pawulo yabwiye Abakolosayi, yarababwiye ngo ibyo mukora byose mubikore mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo mukora byose mubikore mu izina
rya Yesu Kristo. Turafite izina rirenga yandi mazina yose, ni izina rya Yesu. Hari indirimbo ivuga ngo amazina yo mu isi azibagirana, ngo ariko izina rya Yesu rizahora rimurika iteka ryose. Yesu niryo zina, Yesu niwe izina rihebuje. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni izina rya Yesu, izina rya Yesu. Haleluya. Hari igihe umara hanze imyaka n'imyaka, ariko kubw'izina rya Yesu ugatambuka ukinjira nawe ukavuka. Ndakwifurije ngo izina rya Yesu rigukorere igitangaza. Hari umugabo wabwiye umunyamibembe wabwiye Yesu, aramubwira ngo Yesu nimba ubikunze ngo mpumanura. Yesu aramubwira ngo ndakunze. Reka ndakubwire, reka ndakwifurize no jambo, Yesu nawe agukundire. Urashaka kuba rumaze igihe kirekire ahantu, urashaka kuba rumaze igihe kirekire mu bintu, urashaka kuba rumaze igihe kirekire ugwaje umwana, ugwaje. Reka ndakwifurize no jambo, izina rya Yesu rigubohore, izina rya Yesu rigukize. Uyu muntu yari amaze imyaka bakamuterura iruhande y'ishengero, apana indani iruhande, ariko hari umunsi umwe bahuye n'abagabo bafite izina rya Yesu, baramubwira ngo ifeza n'izahabu waje gushaka ndado dufite, ariko dufite icyo ukeneye guhaguruka. Aramubwira ngo mu izina rya Yesu haguruka. Aratambuka. Haleluya. Ndasenze mu izina rya Yesu rigukora igitangaza. Reka ndagusengera. Data, mu izina rya Yesu. Haleluya. Mungu wetu hajabu. Ndasenze natura rino jambo kuyu muvandimwe ariko aranumviriza. Ndavuze ngo izina ryawe rimukize. Urwaye, uremerewe, urushe, umerewe nabi, izina ryawe rikora igitangaza ku buzima bwiwe. Izina ryawe. Haleluya. Izina ryawe rimuremere ishimwe. Izina ryawe. Haleluya. Hari urushe mu mutima, hari uremerewe, hari wijiriwe, hari umerewe nabi. Ndasenze ngo izina ryawe rimubohore, izina ryawe rimukize. Haleluya. Petero yavuze ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndagushimiye ko twahawe izina rikiza, ribohora, ryirura. Haleluya. Urakoze cyane. Tugirire neza mwami. Amahoro yawe aratukomeye n'abantu bose, ashibamira imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.